Chibayule voin he July ni som sang ni som ni zirtop ni ania kan omna lai Hmun he teirei lei ani hei lei chunga kan ding mek ani kan pia kan chak loka khianin Dampa Tiger Reserve a sanctuary lian pui maya oma Dampa sanctuary he range ni in forest department a hian thenania teirei range le phuldung sei range in thenani ti chuan tun tuma hian MZU Zoology department in zirna atana an man thin hun rei tak an khoi to Saphai le Rulngan te Dampa sanctuary a hianin kan Chhuah Zalen dona chumi tur chuan nimina khan teirei lampan hian aizola tangin kan chukthla a mi somvel zet mai kan chukthla ni ti chuan hei helaya teirei ro pujem sa a fel hle maya ani hian min lo dong songa helai Hmuna riana turte kan momo engkim mai min lo buat sai saka ni zana khan helaya an rest house a kan ria kani tukin jing a khowar ma tang khan ru asurna hle maya a han hlei theilowa kan tum angin boru ka kal hlei theilowa hei tuna po hen lat la cher ni ti chuan tuna hian tlemin an zia deuh don nia kan han ngaia kan chuak lui tani tuna hian ngopui chunga lua kan theiang chen khatia han kala heng kan rul khoi te hi chuak kan tumani heng rul te hi mi huana te luta ten mi tham chunga te luta an hlau em maya ti chuan min ron thril thina chung te chu keni ho hian kan man thina kati kan man kha remchang takin MZU lama Zoology department lama zirnan an lo mang vele chonga chutiang chuan a DNA sequencing te an la morphology te engkim an zir chian nuwa khan rei tak an khoi to a lockdown ten anan to awangin an du anga zir chian na atana an man to awangin Chhuah Zalen hi hun to kan tia ti chuan hei Dampa hi chu kan riat angin nungcha zong te Zalen takan om theina turania engma hi tha a thiang lo top mai ni Zalen takan omna Hmun turata na khatianga ruam man en kol mek ania wangin chulan huna chung kan chu don ani hei kan thanem de uleka ga thian te hin mel khiat tin kan nei ve reng teang h still rem sanga doctor h still rem sanga ani hi zoology department a hianin head of department ani HOD ania ani hi kan ho tu pa berani ti chuan zova ani hi tilai a hianin wildlife biologist in omani ti chuan na poimo thak thokani chu pujem sa aro ni fel khop mani hian min lo dong song ani ti chuan helai hianin disema a oma ti chuan ni bizeta lar sa heta hen lo parve zeu se ti chuan heta hianin gospela tlan puya mareng pui mi pavek kan ni lo ani hin nula fel tak mai ania tun tuma hianin min ron tel pui kan lom hle kan phui sui sat ani poni sela heta chang hian bul kan han tana nia tiang chuanin kan theiang angin kan kalna chin anga kha report kan han siam le don ani hela hian teirei lui aluanga hei hi lui thatak mai ani ru tuyatlak nem de awangin khu anu khop maya nimina kan thlen hlim te chuan a ring ngul maya munom tak zeta te chuanin teirei lui hetia kan han thlira ding lampanga hianin forest ho munma an rest house le building te lo langango kara ti chuan kan han hoi kwal zela hemi lei to pa sonin Dampa Tiger Reserve chiana so sakei lemani deuh ber mai home lungpui lian pui mai ta so na oma khami lungpui kha sakei angin ti son an ziak rang roi maya so helai tan chuanin an symbol ve pakhatani ti chuanin abula son gate a oma gate atang son kong nuam takin a luta a chung lama sonin mutur tam takala oma nizana hela hian rest house nuam taka kan lo riak to ania hela hian lungpui pahni ti hian a om rual maya hei hi remchang farhan main ti hian sakei zia in an cheita ni an ziak tilta a mitala em mai ni sakei lem ani deuh ber maya alu lam le akelam ero chu hriat thiam har to angreng khop mai an chei thiam khop mai
achunga khian hi Dampa Tiger Reserve te in ziaka sakeilu lem niom tak ta khian thlir phek mangin an siama chuan Dampa Tiger Reserve ti kha ziak kul mai boka chuan hela hian hei gate em maya oma Dampa Tiger Reserve te ni welcome lo in tikwa mai eng poni sila kan lut phenga hela hi thei angangin tawhte tal in explore ve hrim teng hei Hmun hi nuam em maya ruat la deuh sep na abo ruak nuam tok view maya aizol tangin in ring tre in kan kala nimin khuwa that te reng nen tukin jing khowar ma atang khan asur chiam maya mak angreng hle maya hi voin hi maro chu pathian in hunrem chang min pedon ni kan thria Hmun ma hi rem hle mai ta hen kong puitin a pheiru maya thanglama khuanin building ta khuan asam type building thatak tak ta khuan felfai takin ading phei thua maya khung khu helai tlo tu te visitor ho te tin training nei mek te tin a zirmi te pon niang chu khang hoina riana tan an man chin te nia khulai building a khuanin kitchen rong han bol mai na tur te po om feka khum tam tak ta khuana omani stiang chuan tila hian mun man neia ti chuanin solai tualzo so kan thian ten thleng phei to a solai so savom an khoi ani song te po so midala khop maya kan thlir pheyang ti chuan chak deuh hleka hianin seminar hall omani hall zau pui maya oma sabial mup maya so chung rangwania moi nai takaning poni second pheyang he savom hi hei alien thato hle maya an tila hianin ama phei chuanin tlat deuh mai thin din an soya hei huang an lo siama in po that takin an siama hela hian pujem se hi khoilama tanga in enkol ge ni le hi kumin February ni som ni khan andar manika tangin andar manika mi khoi kan zu rescue ni pui baria kan naute kan bit officer ten an zu rescue ni alate lutuka chuan heta hin kan han la chowa a ina hi rescue center kan ti thowa hi Hemi atang hin alo tlan chu ka chu po chu mi hring bula zela kal thowa chu tiang khop chuan mi hring a bel tlata chuan expert ho an local khan an han ena ram hnuaiah chuanga malani lowa a survive don si lowa ti chuan ti hen kan en kol tangar ngara Hemi en kol chungchanga hian conservation of Mizoram anti society ho kha kan thian te ho thawan nia puma ku ka te ho khan miron pui ve ni achoman ringot po hi mai ringot po hi a ei hnem lutuk to a chuwang chon kan in en kol hlei theilo don mai khana lang miron pui ve alo mom khop mai boka a Hemi hetiang anga thil englo chungchanga hianin ran sa khoi chungchanga point soitura tam khop mai hetiang anga lo lak ri ngot mai hi hei tu na po dan kal tlatani a in rescue lo thailo tuna hianin wild ta chuadon ta ila khosa thiam to mi alawanga khosa thiam don silo chu taka chuwa ei in chungchanga po hin kan boita atir khan mai le vai mim chau kan pek lo chuan han chuila kora han chuila ei zong thiam don silowa chuan a ngowala mu mal box silowa expert ho kan la khoi ring ri ro an tia wang ti hian kan tia kan ho tu te hna te kan thena a choman tur te ti hian min ron tumpuya tu na hi chuan lockdown ma khan nanda kanan zu khan bumane sur lam khan min ron deal hlau maya chu kan director kan field director ten in beremin pek tura anti me kania ma se lockdown in min ti nan le sia chuwang chuanin ti hian kan han chom ta tu na chuan cho le dal hi kan chum pol to a hei hi kan pe a thang chove ta zelani hi latling lo chuwang chuan survive don lowa hetiang ang chung changa lo lak ngot mai sim hi dan kalani sim chu thu khan ni se tu na hian reng puya po son chu tiang chia an lo en kol kholo zong a om to a ITI a mana ngal du mai an ti thawa kha lania heta zu an handa zu a zong dang nan lo ngai theilowa heta po kan han chuwa thina ron thi hole nuanga ron hole a ti khanin chu
ram sa kan lo la no kan lo khoi ringot mai zel te po hi apoi lu tu ka an ram hnuaiah khanin an thian te kara khan an lo mam an lo ngai thei to lowa ti chuan kho chung an chen lo na turan oma reng pui mi phei chu o mi dora lu ta mi dal a pai dara ti khan biak in a lu ta pangpar khoi a ti dara tiang boi reng in an om phani an om na tur mun an om tak lo tlatawang khan chuwang chuanin ram sano lo lak ri ngot te hi apoi zia hei atakin kan hrezela ti dan kalani mai pialama khotlanga boina a then tlat zel mai hei po hi engchen nge ni don zu lamina menon lak saklo chuan ti hian chuaringot ila a survive angem ti hingai tu tham takani heng lai mun zong zong hi ni nungchate nge ni om du na mun khan ni fek mai heng lai te po hian hei lai tel le le bok wak chi hrang khan tam em mai ni helai po hian ni ching khan phezeu omin kan ria in en lok te o tilai hian hi ta hian uchang pakhat omani hei hi o mizo in utum kan ti hi ani tro hei utum ani tro o ni e utum kalula pal khra ne mo chuan an kham hi ring em ma bong buang deuh chen an kham ung thila chuan February tha to furin tan hianin le ami kar ni thumvel chu lekhin in tha thina chuan an mani hi an ke khon suadu rang tak mai an ke khon ke changang deuh oma khu khon len an lai thin dai lei hnuai tom chin ne tu ni tha hun in to lo chu van tom hul na lo zong a tiang hnuai na lo om tin na ni khu helai chevela hianin species poi mo deuh adang hu tur omangem le ome helai a hianin helai bial te ringot hemi kan thenna mun le a kompang velan ngot point survey hianin species chi hrang som don thode kan hu thina mar chu po seasonal based te ni ta season kum tuan chon survey phele jo tam ngoting an ringa farja variety te minar variety te chon hoplobota semi usai kan tiang chi te chon hoplobota kairena si mizorama kan nei chuna mo kan lo te hoplobota sia amar chu tun nai khan tun ma kan man to ho hoplobota chan kin lani lo te de wanga kan ngai kha DNA sequence kan han ti chi khalin hoplobota littorally salo ni Bangladesh an mu chu usial o usai ai nan te ta an rong len pian mang chu a sa ta lo chon thlir khan lei thei lowa ma sen te jok ta chu tu na hianin molecular DNA sequencing kan khoi India ramatana ma saber ni turin tunem paper kan publish aron chuak do mega mitochondrial DNA Taylor and Francis British publish chuan chung mai baga hydrophylax leptoglossa species poimote chuan amolopso te amnirana ti te chuan microhyla tun hayan mu chuang chi te chi hrang kha anom ve chau pokani chuan ti frog ang chi ho o helai bial te aringot po hian ni zana na survey khanin khata ringot po khan species paruk pasari vel chun on theini helai hian rest house panna kalkong ti hian a chowa rest house mun po hinuam khop mai helai he rest house chuni tani achak lama hian a building hlui bera oma he building a hian pindan pali a oma a pia ber dot tu so dining hall ani thunga ti chuan a thlang lama hian hei waiting shed zau tha hel hol tak mai nuam tak mai oma ti chuan a pia son building tha tak om le a so VIP room ania room ni a omani ta son chuan so lai a pia dewa son in maldin ala om le ta so son company omna cottage nuam tok tak mai om boka chuan helai hian chouka a om bok ani ti chuan helai rest house helai hmuntlo tu te riak helai hun mang thin tena an zuk man tangkai em thin ania tin mi poimo tena helai an zuk tlo chang po anin nga thin na ni ti chuan tilai hian hei board thuziak ta hian lo oma hei hi helai kaltenan thiat ngei turani Dampa Tiger Reserve ikalin khongai takin ramsa ngei tura in ngai lo la do thei takin omro ti te tin a hu ho tam takin kalsu mitlem te kala thazok ti te tin thom norong lar in belsu ti te remoi tape recorder transistor man phalani lo polythene satin buruak le bol hlo pai mai su zu le rui thei thil dang
in su MZU la mai chem hek su ramsa te ti boin chai boy su shroi tu le field staff te telovin kal su silain kap su la camera in thala zok ro ti te tin chunga mi te zom lo chu Wildlife Protection Act 1972 angin nat shem thei an niang ti te ta hian lo in ziak ani hela hian kongpui West Phailang atang ron Chhuah Zalen kha dampareng pui pan in khu ta Chhuah Zalen tila hian kongpui thata ka Chhuah ni ti chuan kongpui atanga Hemi veilam pang zar zar hi akor kan ti khani ta ni Dampa sanctuary kan han ti mai sanctuary theih range huam chung atuna hian kan omek kan ti kha ti chuan helam pang hi abafar an ti ta a Hemi akor dep ram zong zong hi bafar ani ta bafar hi chuan thlai huan siamte po phalania ti chuan a phai zola phei chuan in leilet te pon nei dei duai ani khatiang khan tila hian in kutthla kan phalani eizon nan henglai avela chengte tan eizon nan henglai a hian in huan loram nei te pon phalani amai ro chu khati chung khan nungcha ero chu pakhat ma khoya thiang lo thung ani nungcha pakhat man khoya thiang lo chuti mek lai chuan abafara hian ram hnuai tam taka om ve tho wangin henglai a hian in rotuai khor kan ti te ram wak khang khan om ve thin ani na nem zong mi chi hrang thang an wak thin chung ho chuanin Hemi akor china hian in han lut chowin a then chuan rotuai te bon han khor thin ni ngai tur ani khang kha an ni hian an lo veng ani kha tokin heng hi kan bu phei zau zawa an ni anga hi ti khanin helai vela hian engza vel nge duty om chu voina hianin pali kan duty kong du han kong pui a khan tian in om char char mai ni mo kan te kol ve deuh ngai ten om thinem kan tong ve zeu zeu hetiang chu tiang chu engen ti deuh ber a chunga han lua mau tuai zon tum ang te hi an ni deuh tlang pui mo chu ni deuh ber hang lai a hi chuan a thena chuanin luikor stream kan tiang chi te a thatak tak om thina tilai akor chunga hianin dampa sanctuary chunga hian khanga khan khang luidung nungchate kha then chuanin man an lo tum ve mai thina boithla khop maya an khan thenkhat te phei chu an ping nok noka khatiang khan an hunga an veng boka an boi ve thin khop mai duty hi hei helai po hian duty changel anha akhumani ti chuan so lai so pakhata vei ngau boka khatiang khan helai pheia hianin duty an lo om phei thluwa maya alo hau tak khop mai helai sanctuary dampa sanctuary kan ti ven na hi thil hau tak zet mai ani ti chuan pujem seng ho hi ti hianin dar engzat vela tenge duty an tran thin tukin jing dar nga atanga chuak kha an oma chung chu dar kuwa an lo honga an ni hian an thak le a an ni hi nakina mi dang nan on thak le nga chuti char chu nga ya abik takin hei rotuai la khun la ya bafar lama la hianin chuan lama lo lut chawa korami lo la hian tam ema wangle abik takin vo in hi zirtop ania zirtop kan soyom zia chu vo in ni hi an phur chho hun angani aizol bazar zuar turin chuwang chuan vo in hi kan han uluk le zual nimin te vo in te naktuk chu tlem chuan kan relax le thei dewang chu chu tiang chu ania kan ha khop mai kan naw te in nei thine kan nei ve zau renga then bonsai tirin kan chhuah tira arit tong moi lo ni lo se chung ko khosak phung chalutuk lo te an lo ni ve boka an rotuai man te kan han sa som saka tiang chuan in tiam kam na te ne kan han chhuah ve le a han pa ko ta han produce han tiwak turin dan ang tak han kalpui tur chuan ataka chuan har deu akor chunga mi hi chu thingro tak ngel po lak in rem tilo mo na thel ro po hilak chu oilo ani top mai ni helai tang he chuan chu tiang khop chu ni ani chu mau tuai chu sei lo mo ya alle an duty how tak hle mai azau ro pui mai sia helai dampa tiger reserve sanctuary he ta in phartha Bangladesh ngo pui nen inzom thla khu la
a zau zi hi soi ngai na po om lo fan zo sen chi po ni lova tiang chu nia nungchate tual chai na zalen taka an om theina turata na ruam hanania thingle mau engkim mai kha ani china pujem sana soitak ang khan thingro chu soilo na thil ro pakhat po hin la chuak tu ni lo ti khani top mai ruwa tui atla thadu le maya ruwa bang lei thailo amaro chu kan tum kan thul du big der lowa ti hian kan thayang angin kan hanin zar a hul ve na hul tak tak thailo wani hei mun tin maya hian in stream a luite lui thatak tak hi helai ngo pui chunga hian a omani a kor chunga hian hetiang ang lui hi mutur tam em a nungcha chi frang lui dung nungcha te ten a sir vela nungcha hetiang anga cheng thin lui dung ruam bo thin tam takan om boka tiang chuan in thingle mau tam tak henga hian mutur oma zir tur tam hle mai hengo pui hi mizoram tan chuan a hnu tak zeta kanen ko that po le ala hu tial don ti chiang reng mai ani hatiang luite a hian in eng ang nungcha tenge ni in hu deuh berthin a hetiang chi hi anga hian in hei lengkir chordo te ni ta cascade frog kan tiang chi ho amolop sang chi ho tiang ho om du na chi hi ni an ni hi an ke ban thain tiang a hian an ko sathaya lengkira le hatia han zuang kai vel hin theih em bokani hatiang ho kha hemi Southeast Asia mu chhuah tharang chin do permanensis kan tiang chi kha tiang ho te po helai te po no om ve reng ani chu mai ba ka rim pe chuak thiang chi odorana kan tiang chi te po ma chuan utho kan ti mai tirorana khare helai Mizoram le chevel bial chawa la mu chuang chi te ka tiang species poi mo tak tak khan om ve thin bo khang ho ka han he tiang mai kho bi te thalu tu kani Mizoram ta na ming thatna siamte khop nungcha heng lai henan om thei ti na ni ber mai chu ate rare species ka tiang mu chuah lim te IUCN criteria nga po hemi khovel puma nungcha le thai te phum hal tu ka tiang assessment pe tu ho tang ho poina an la zir chiam thei lo kha pa wangang chi not evaluated te data deficient ka tiang chi te kha an om teu ni tiang awa han nuam thinem kan thil khiat chumo chuwang chuan Dampa sanctuary hi alo na mai lo na sataka kan hum hala kan develop anga kan ven him angai tak zet ani helai lei hi Dampa lei ani hei Dampa lei chunga kan ding me ka hian han hoi chho het taila hei ngo pik chun maya alui po mu thei lo khopin ango hi apik ani ti chuan Dampa lui hi alui hi athuk em maya alei po hi om na sang vai khop mai khu lai khon khu lui kan mu ni khu Dampa mingput chan Dampa lui ania hi ta Dampa tlang atangin nar nein aron chuk thata zela ron luang thla zela ti chuan khu ta tei rei lui afin ta ani hei hi Dampa mingput chan ania wangin Dampa lui ani na angin han pel mai kha kan he deuh hleka kan han din chi lok ani helam kan ding lampang zel hi akor kha ani ta ti chuan he lampang hi buffer zel kha ani akor le buffer inkara hian ta hian kong hit hian ai zel phei ta zela ti chuan tuna hian Dampa Tiger Reserve sanctuary akor khu zela kan latlam ta zel ani engpo ni sela kan phei zelanga akor chua hian kan lu tanga aril thayang ber voina tan chuan hei ruate sur bur sia a chuana tu rem chang aizo atanga kan ken thak Rulngan lian tak le Saphai lian pui mai kha him taka chuat hei kan in be sai ania chutiang chuan hun kan mang chho zel don ani hela hian in te fel ren ron pakhat oma hei hi anti poaching camp anti maya om zia chu sapel aram wak luen om thina chung ho ven na tur buk chu ni mai chung ho chu an man thina khatiang ang kha an om em tian thli thlaina an ria chil na buk ania hetiang anti poaching camp hi mun rang a oma ngo pui chung mun ril tak taka te po an da thluah mai ani Dampa Tiger Reserve area hi azau khop maya 500 square kilometers azau ania hei hi zau tumna omem pu James tuna hian ser Hmun hi kan hrianga chanchin bu te po a chuak na sa
relocation hi ti turania an ti me ka tuna hian an chuak deuh vek to a an khawchung so mi ser Hmun vi siram mani ber chu chu rin lu le tura ti me ka ni tuna hian chu mi ni chuan square kilometers kan za veling a zau belanga a zau bel dan tura chi hi aziak tak main ka lo chin chia lova haria office lama te en le anti poaching camp hi engzang in area hian omle ke ni te re ren sa hian a active kan ti me tuna kan ria kol na thin hi som pakhat a oma som ni je chom ti na ni mo nia solam phul dung se ren lama om boka ti chuan ser Hmun relocation te hi a fel huna ria le na tur po anti poaching camp hi palilai chu sakani to ti hian in sipai kha an riak ve top mai nga tero sipai forest guard tho emiria tiger protection force kan tia central atanga aroina hi lo kalania silai te ne nammi silai tul chon silai an ria puya seki chu patrolling party hi kan soi zau de wanga hemi anti poaching ke mariak tur hi detail men kan siam ve ni ti chuan chuta chuan hemi ke ma hian tu na hi chon helai hi chu angheta om ang anita ta hian an om ngar pan hi an oma pui thein midang dam pareng pui ate te re aten om renga pui an ngai vele pui turin ti chuan sota tuilu ta te chikha te ti khan malpui ate a om phei thlua chu helam te re ren si nimin kha an rialu hunani nimin kha kan in da lu ta ti chuan engemaw taka tul chang chuan poachers te hemiram wak ru te om ni kan thria chuan sang team ka silai nen kan tir le thena ni ti chuan man chhuah hi kan nei fo ba hi ko om hnu po hian case nei hi kan nei nual to a sakap lui te pon om thin sakap chung te chu tuna kota jela an om mek lomani ti hian iron angle an phun thlu maya barbet werin uluk takin ti hian an hung tlat mai ni heng lai te hi a khan hemi a kor chung han lu na atana khan ol sam deuh hlek lai ni an fiat te chu mi hringkal thei lo turin an tia ti hian an lo hung khip khep mai a lo ni hau tak hle mai a zau ro pui sia chung chu thilom dan ania helai Dampa Tiger Reserve sanctuary hum him tur hian thei top an lo chu ani ti kha ti hian kan mu pui thiam mai ome ngo chung ril kan lut ta hei khuwa thalo na anuam khop maya tuna hian mau hmuna kan wak chho me ka ni kong pui atangin thui tak kan kal to engla hi ram hi na tha khop mai hei mau hlang din na ni deuh ber mai nim dang mu tur om zeu bok tuna hianin Rulngan pakhat helai vela han chu kan tumania henglai hi thingle mau in tropol na tlema oi tlan deuh Rulngan te puna bun han che mei du na tur Hmun kha ni ve Rulngan om du na Hmun deuh nin kan han sia kan han thlang ani tilai Hmun hi henglai Hmun vel hi Rulngan han chu na tan kan han thlan na chan pakhata om ve a ei thingle mau in tropol deuh naka ti chuan helai alet liam thlang lok khu korte kha ni le maya tuipo hnai tha ni chungte ni wang chuan helai kan han thlang ani Rulngan puina abu han chena tan po thafaran ani hei amol hi rem tha oi tlan ani boka na thela tam em chuang chuan akop pui tur anu po mu vat kan ringa tuna kan chhuah tur hi apa ania hei phul pui rama kan lai chhuah kha nia apa zok kha ni anu kha athi hlau maya natna te hian vei thina tin heti han mana han kol hianin stress awang te pon an thi ve thina tin nanna sang hi an lo vei ve teu theia malaria te thleng hian an vei thei ani ten rul hu chi sang ten lo pai ve thin boka chu tiang chon natna hian a lo bom ve thin na sa ni chu te ni wang chuan han khoi reng lai hian duat taka cho te po han pe kha khati han en kol lai hian an thi ve le mai chin boka
anu zok khathi ni ti kha kan soi duwa hei hi apa kha ni risel tha khop maya alen polian thel thol khop mai poni set hian helai hian kan chu don ani hei kan tila hianin abom chu hen kan da rei de uleka a active fru khop maya hei tuna hian chulai sonin han chuak turin alu hi le ding su mai hei kal son ta ni khai zalen takin chuak ta ni sei tha zul gai mai kut ve nga u kan soitak ang khan he Rulngan hi phulpui ram chunga tanga man kha ania phulpui khotlang in anhlau lemaya phulpui VCP in ziakin chief wildlife warden hena dilna asiama an khoram chunga Rulngan nupa akuan nei thute an hlau zia thute soin Dr. Steel remsang le thopui ten mana atul anga Dampa sanctuary an chuat heinan ma an lak theinan phalna adilani chutiang chuan kenin kan bo zui tawhte voina hetiang hian Dampa sanctuary kan chuata ani heng nungchate hi phalna nei lo ta na lo man ve mai emo lo khoi ve mai kha dan bo chiat na ni ti kan hriat atha a Dr. Steel remsang te hian zirna atan an mamo wangin thunei tu ten hena tanga phalna nei thlapin hetiang hian khoi thina chutiang zu zui chuan voina po hian kan che chuak ani ti kha kan han soilang ni selang atha ange ruwa sur du nge mai so lai akhanin apa pakhat kan chu to a phulpui ami Rulngan pa kha a Rulngan pa te hianin kingdom khan nei ve tlat lam kha chuwang chuanin nai taka chu chi ni lova lat taka chuangai ni helai Hmun hi lo rem ve le hle mai thui tak kan kal nuwa helai hi kan han thleng le ta a hei mau Hmun tho ania helai hian Chhuah Zai kan rel ta ni la hian kan Chhuah thanga helama hian atlan thatura te pongai tai la helai hian he Rulngan hi leng terama mi thama alu ta ti chuanin an hlawe em mai ama in lian pui mai pakhat an lo that to a ti chuan hei hi a kop pui ni ngei turania hei kan mu vele ta hlau maya hei hi chu kan han khoya ti hianin a risel thaviu do ne mo kan ti line a in lip that thei lo ni Rulngan a rul te hian in lip that thei lo chuan ti khanin an vun khoro khanin a phuar ti khan an risel lo zuya an thi ve mai thin ni te pon an soi hei kan mi thiam te ho hian a en kol thang hovin chute ni wang chuan ram hnuaiah chuah vat ani lo chuan hei hi athima yang ti kha hlau omani rul lian tak mai ania zo hap sina rul kan man to a chuan he rul hi alian ber ni hialin kei chuan ka khia lian tak ani Rulngan pa lian zet mai tuna hian kan Chhuah Zalen do na ai om na tur om du na tur Hmun tak di om takania helai hianin kan Chhuah Zalen anga adam kho chuan na turin khang kha kan le tharo le le len kha zur mai liam tharang ngang mai what mai ni la hian him dam takin tilai chuan om thei tonga adu thalin a in lip na tur boruak hip tur nei anga tiang chuan tilai hian risel takin adam kho chuak thei tura kan ngai ani chuan Dampa sanctuary ngo pui cha hnuaiah ti khan Rulngan pani in hlat tak ta kan chuata ani korte lui thazet mai ta hian a oma hi an zo chhopani sir tuak sir ton hi maulian pui ram chang mun an rat me tuna hian Dampa Tiger Reserve ngo pui chunga kan om me kania Saphai kan chuah don ani Saphai kan chuah dona Saphai hi lui hetiang kor avela ta hianin a chetla du deuh ni inan soya
chu wang chuan in la hian in chu kan han ril ru kan nia arul khim khim hi tui nai lampang hin du tlang puya Saphai poi han khiat thewangin hei micro habitat kan time chen du na bik le chevel macro habitat khatiang khan nei ve helai mudang te phei chu an tan po bik bo zung zung na rem chang do na tui resource a thabok ta chuan ni china kan chhuah to hang ho Rulngan te po ha in hlat tak tak a Chhuah Zalen ni ta territory nei ve ta ni pakhat poina aram wal chinang hi zau taka ni ta chu wang chuan in khadia mun hlat taka kan chhuah khala dang lom sa ponom mai thei ta ka chu an territory kha chu in siam rem tura ngai ni naturally no tuna hian larsan Saphai chu don ani he Saphai hi alien thale maya khai ala har thawat wat le mai ka lampang haron pan thangat ngat mai le ron pan thangat ngat mai chho don ani kha poilo bo chho ro se lúa mà tingang mày lười dung cái giỏ thập par mày lệ tu na Saphai kan suat ta kha mau buông rama mi kang vara saphuko atom tlat maya an hlawa lungin an lo chila le chuan min ron kova min thlila kan va manta ania zo habs member te kan fe chuaka ni chuang kan pot chuak mai theilawa rei tak mai kan lai ngat maya saphuko kha lo koi deuh bok sia tang thiam em maya tiang chuan rei tak kan lai hnuaiah kan be hnuaiah kan pot chuak thei ta MZU Zoology Department lapa hun rei tak enkol ania ti chuan tuna hian helaya sanctuary hian kan Chhuah Zalen ta ani hi kan thian pa December ania ani hian Dampa sanctuary hi base neih research atia primates lam zir bing ania Environment and Forest, Climate Change, Department of Forest, Government of Mizoram hnuaiah hian hetiang anga protected area si Mizoram bika hianin soma oma National Park panhile Wildlife Sanctuary pariata oma chuan chu min hnuaiah chuanin primate si keima zirbi ka hian primate si species paruka oma chungte chu zong pangai zong ka ti top hinia chuan ngau buang chuan kham zong familiar tiang anga chungkwa om ho vek anita o te khan chungkwa han ti khan ani le arwal khata khan engzat tenge thin le atlang puin hen tiang hi family ti hianin apa hianin alpha male kan te apa hianin chungkwa hi hnuaiah paruk pariat hitlem beranita ngau buang le zong pangaya po hian chu zong pangai chu chungkwang zong chon an tam som thum te somli panga ten ni khopa rual chu chung khata no chung khata ani le khatiang zong rual loka tral tum an la thinem sa sin beina vela hianin tonin nei thinem nu ma chu oma tin enge camera trapping te hi oma report chu ve zawa amaro chu ka research chung hi chuan chu tiang anga mi vaman amo poi khoi tum ngor khatiang chu kan la tong lem lo tu thleng chuan ani le nungcha hian tam ve ini khia nungcha chu tam te reng mai chu sawa te tiang ang small carnivorous kan ti ching hi lampang ngarbor ang te tiang te hi keite kelral tiang te hi chon omve mutur ke ma pon kam muto imu fo ani mu fo ching hi chu pol khati heta hian kor chunga heta tanga kem som ni vel aniang kor chunga ni kum khan sang ni som pa kwa april ta kan satel ponom sum si te satel ke sum si ten pol lui hi tamatero lui hi tama kiltina kalna pianga zirna tan chuan du thu sama ni hi to rong tereng mai sam chu ni ve ni nya na china ka soi mai pak trep pakat kan puina soi tong kan Dr. Estina soyang khanin heta message pakat kan soi du ve chu
vai ho hi an local ta nar thai pon ni chuang lo permit khitila matang an pek mi phalna zirbing phalna kha aziakin an pek mi awangin keimani mizo thalai puite research zirbing duna anti duni chuan heta kan ram ngo thadzia hi tuna po soitang khan som lai oma du na feel a hetiang ang hianin zirna acha chu du tu samani o gospel zo than moya mar ania gospel hi sar ht hnuaiah tuna hian zirna beime katin project a chuan puc hnuaiah satel le sumsi project an khoi mek ani satel le sumsi bi ka hian anni hian research tepo antina sa ema helai Hmun bi ka hianin khani china khan de semana soitoa satel te sumsi de pon tam mai atia helai Hmuna hianin nge ni helai Hmun hi injuk mang tangkai ve zirna tanin injuk lo ve thinem tlo photo thina helai Hmuna hian I dampa shim hi biodiversity sang ema hun malaman soitak ang khan nizana kan field work na helai kan lodge bul me kan kalna po khanin laptop brakim smiti tihan uchang wang tuk tikhang olsam takin kan muthei ta ni omzia chu helai Hmuna hianin nungchate kha an population asang don tina biodiversity kha asang le tina anita tin sumsi le satel lama po so lama akor area chunga tho tuichar antita solai Hmuna sonin lai thok tu tenen hian thok tang kopin ti khan kanlo mu photo thina document mobile tak hi helai tang hian ala tamlo wang hianin malak chho mek ania tin kan tuna kan research kan project khoya hianin kan state chunga kan satel te le kan sumsi nei ang te hi document felfai tak leya zirchiana khatia DNA thlenga khoya khatia ti chokha kan tumta tunai kan thok chhome kania tin Mizorama hian pets anga kho hi tam takhin omvea in lama aquarium anga te le a thenkhat phei chuan toilet anga te khatia lo thung tam e kha an thina ni hekte hi adan ang zonga kan thlir phei chuanin India Wildlife Protection Act 1972 huam chunga hanin dan hian ahum hal tlatani a shem na po lungin tan the hial thleng ti khan lo khoi ve me dan bo chet na ni mo lo mana ram hoi lo mana lo khoi ringo te kha dan bo chet na anita tin kan choile le lokanga khatia in lo khoi te bathroom anga lo thun me te kha anma ni satel tan te sumsi ani mo satel an tan a thalo ani an stress na sa thin khopa kan rescue then khat po hi an size phulowa an body weight an ma ni taksari na zangte in develop thalo an skewed akom cha achung lampang hi karapes kan tita tin alei dep lampang hi plastron an chinta ni khatiang khan sunlight hin momove an momove an development apuitling akal kluan kal that thena khan khatiang khan khatia baduma khatia an lo thunding khan an stress na sa thin nu duka athen pe chu an thi pa hel ni mani kan rescue pakhat po kan lak nu loka kan hantifaya antibiotic te le tiangkhan kan han tia doctor te ron chung zelin ma se nu loka khan athi ta ringot ani achan chu an lo khoi shep to ati khan achop du zong po se mu mal lo khan ti khan rem an lo pe a tiangkhan an ma ni ta khan a poi thei em a hatiang hi kan har thara kan har lo ti na lo in te lama mizo po kan thang har zel ta kan har thar dewa sumsi te satel te enge ram hnuaiah kan mu wanga waman ringot te khatiang kha a that lo je hi kan hriat thar apoi mo khop me ruasur anasavio ma se kan report top lam kan lo nai tareng maya alomom khop maya thiante inpek na ngai san om katia e kan zor vekani hulo lai om lo ani chu ti rual chuan thil pakhat kan soilan du chu hei pujem sa aro chunga hian lom thu an soi mol ani a motor hi mani loka hei department laminan lei sakania eng lai vela duty na atan hian low strong mm maya ti chuan ti hian ani hian min hruai kual chara chu mai ni lova zanin a hian kan eitur zanria min bo sai sakalatum tachewa chu tiang vel chu ania achunga hengan lom tak zeta
kan thlen na tur kan ria na tur zong ani hian min lo ruam man saka kan lom tak zet ani poni sela an duty dan te hei kan han mu chianga duty an ngor em maya hela hianin kong puidung a hen kan han tlan thina anau te ho hi kha tokin an duty a ruwa sur lai pun an vei reng mai ni raincoat an ha an zor fek maya ti chuan achang chuanin so lai a sonin rin hlel kan nei deuh an tia an han tlan khom le trak thina chu tiang reng chuan heti lai ngo pui hi ven him kha an kutania thei to an chu tak me vani ni china khana soi to a pu jem san na thel ro pakhat po hi hengo puya tang hian lak chu thiang lo ti kha an thuk ro lu mani top mai ni thing ro po lak phalani lova chungte ni wang chuan uluk takin ti hian ram le nam tan hengo pui ven him na hian thokani anin pek na ro pui kan ti tak zeta hela hianin he report kan siam rual hianin thil mu tam tak kan neya nakina fawang khua a khawchhe zo kha chiang zo kala bel chian tepo kan chak hle ani ole khati chin kha tun tum LP special report kanon talan thei chu ni phot mai te se